आज सुवार्थेंत साधू सेवू जेजू लागी येऊन जीवनपणा उद्देशीन ताका सवाल करतात तरी सुवार्थेच्या शेवटाक शास्त्रीच जेजूचे जापीक बोलतात आणि सुवार्ता उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावले ना म्हणटा. आनी एकडच्यान भुरग्यां उदेशी समस्यो भुरग्यांची जाप दिवन जेजून परिहार करचोय दिसून येता. साधू सेवांनी घडून सांगलेल्या सवालांत 7 बाबाव भुरगीं नासतना मरण पावले. शेकीन तांचे हर एकल्या लागीं लग्न जाल्ली स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांचे जीवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातेली म्हूण साधू सेव सवाल करतात. जेजू एके रितीन ती कोणायची न्हय, ती देवाचेंच बाळ जातली म्हणले परी जाप दिता. जेजूच्या देवदूतां सारकी ती, कित्याक ती मरणान, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटली जातात म्हणल्या उतरांनी भुरगीं नासतना मेल्ली स्त्री देवाचेंच भुरगें जाता म्हणसो उतरांचो केळसो दिसत तरी जीवनपणाचे भाशेंत ही गजाल नीज वा वास्तवीक जाता. आनी एके रितीन पळयल्यार जेजू पुनर्जीवनपणाची बासस उलयता. पुनर्जीवनपण देवाचीच काणी. तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सकडी जिवंत आसात म्हणटाना मेल्ल्यांच्या जीवनपणाच्या दिसा जिवंत देवाचे काणयेंत आमी मेळटाव वा वांटेली जाता.